ni rusine rwega rusine rurathime matanya maito ati haria hothe muri ni hahoreru etabarira ya kimuri session ya Inoro TV stago Michael Jenga na utamutugo jaba wira verete na mwathani udio siyore do ne fafa ndari kire kumenya atiriri maiko maudu matuhu ukamoragira muno kurora na kwina daimono ugathama ugare ndukana waste time kuharana uthikiriria matuhu juko na rimwe na nejwe muthuruti thimba ne utwira just die hena ruboro yito mundu ina gakacha tago Joseph Hills aba Riverside vitu uigwe ndurumo igiteka nyoni kigamba ugathambira ukona turukukwina thayo okoge kwina meito na mikora mundu very close nake anoreta ruhiu no karwa ona andu aria moragana somebody must use somebody who is very close to you aria wiciragia no harata mundu ni koguo na mithenya no iroka hita wiki no guka ni tukwariria na maundu megi security ona security yako no na maundu mara mari na mbere ati ile confusion yate kwena nasa mundu ugwethaga riu na ukora agokaga usaidia hau ukero ati ni nasa ni Jubilee kero kyo kata mundu zwa utoire amoigeire wonte anoraga ruhi like tutumia ndugunanga ona ta and every moment that we na tukabiria kimuri wenu turaga ine regi tukirikia no ndumu twabe tucokie ngara ni andu aria maturaga nginya nguruga maikoto makihoya ni undu witu mimi no tunoyu no ntwacokia ngatho muno amo tumia transmania nake kuria PCA muthenya wa Sunday ajira ku nyedia koi no kuma ira wari sumari ndatoire nguhoyagira na ndakira ni ukuona umuthi undu mwingida kwira andu ni atiriri out of our experience now tikoda koya na ngano cia andu aria angi ria twakuhuragira thimu we had a choice yakwa gukuhurira thimu we shumari we have mado we kula kopi you had a choice yakwa kutuira thimu kana kutuira kurathia na mbere you know, there's some generally they give information to themselves for themselves no ugatuhe nginya horo afmado ugatuhe horo wake ugo kale mwe ningurikana ugitura horo wa security na investigation ugo kaino litu didaino ate tugacoka guikara haha muthenya umwe riu nie kuria ngutarebaga radio-ini ikarira riu hako ni wega ugika undu umenya ni ukari huko nima umuthi turenda kwariria maundu maria makoto magithie na mbere kwina kigomano gikoretwo gikuna negotiation kirathirire muthenya wa ira kigomano giki kirahikia maria maturigiceirie na tundu twina njuru jigwitwa ne towe one tukorwo twina a delegate wari kuo na nakorwo ari mutongoria thina wa Karura na mautite wira muno na ministry gwiciria environment na CS Judy Wahungu CS ni ari ni da twatumanite no aratwika ena mucemanio gucia guthia Paris Faraja ugutakihotire guka kuguo ni twakigeretie yo no ndakigomano kitu na muthugi tagwo Patrick G Thimba no CEO Africa Bioproducts Limited Nairobi, Kenya. Karibu sana muthuriti Thimba witwira kurio kiumete na uria mwekaga expert yaku ndirera gwate carbon ciothe nene iroka gukono nginya ikurie kiuria no nema yoria nema igakuria niguo ukera nema kamera karibu sana muthuriti Thimba Jenga kujitajuka huko kwanyu na ni wega muno ni itagucuka wa Thimba na gwitu ni kuria Nyeri tetu kuria Badeas uguo horo wa environment ngi horo waguo no kaingi the consultant wa maundu ma kunina horo wa environment renewable energy na general maundu makunina horo wa mikarire ya andu he Michael ntwatanya muthuri wetagwo Thu nake ne ndero ne hedi anywa gacai acoke akirungu icuri ya gukoro ehani gukinya one of the delegates ara marari
kuria kigomano kia United Nations ndio tutirakiaria horo wa maundu ni ndo environment na kurora otungata wa mazingira na kuria tuikarite na wakahida kanene thini wa bururi uyu gukoretwo environment igikorwo andu makigira thini wa kuria turi kaigwa mitinite mirwo kuria kungi ukaigua ona andu ni mokire njoi-ini muno na nijue na mbica icio woria kuhana osoko wakorwo nyingi ni kugeire giko muno na ndiye giko giki uria tugwika nginya gwigatuika ati nginya maratathi ma Nairobi riu ni makorwo makeherio take nitukuona mbica icio hihi o tukianjiriria thini wa tabarira itu ri niha twakinyire tando na muno andu a bururi uyu tugituika ati ni twateaneria na twariganirwo ni mazingira gwiciria jegara no dumirati ugicoka history ya the other ri tondu horo wa environment twa individual ni wa the other uria kula happen na ku Europe kana kula happen na kuria South America kana Asia ni atu affect guku history ya bururi uyu ya the other kumba ya believe ni ati it was supposed to be sustainable maundu mati ukomare mitimuka handa muikaria no wakinyire hando riu andu makambire kutumira more than they are putting back so to speak tolega ya bilede na maundu mothe miti njui na marekeria no riu ndo wa grid kana ndo wa economic development tukiabiria gure ya case riu kitwa futu wa Kenya taido tuli yakora kwa nini tukiabiria miaka 50s miti ayire guku kudukume kudugota kwa Raina kuna umeta na iruru mboka mbo ya Raina ndiga ndeka nini na kuwita ogaringiro joicho kagana jogu ikuwite litare jogu ya kwa nema ekuru ni twafirire tukitweka to stream to handa kiri owo podo amite kurenga so most of the real problem ya kurende ne muno ne ati the biggest challenge in the world ni environment na ni do human activity leo na in fact ni wazi kuliona terrorism kana AIDS because we are now sinking deeper into challenges from pollution pollution how to attack pollution because pollution never we are going to environment planet free we want the beam was planet free pollution free planet because nikana tukenda mieke to marimera mbilimera ko ndiko ichimike if you fall back you pollution maye machokuga joichi tushare rumuno iwo ndi wakora roweri uno ndo tukire brown mutire ginya ndo sorry rucho dinake maundu maigugu so this is very important na leo maundu mashore titikali muno kuruta taidwere the individuals ne wati ko mai ko hi kwa jira guhe damunejo ne gwetura ona uhoro ona kabuni rutaga na wera kana as a consultant hari maitwe ko ria kamianda kana jigwa maiko kiuka waboi kemori ine tutekirite no iwa kemori de ko horo faidi ekura mwe muto niki kirathiaga na mbere itondu otokipiga ni thini wa siasa kwena andu maraugo huyo no gwacoka gwakorwo ati makiria ma ministers igana rimwe marare gukwatongoria athi niki kirathiaga na mbere kuria UNEP kirathia na mbere kuria ri ni ati riu humanity kana leo the limenyete ati riu ri we are either together or you are singing together hatio dogi to ilima idwore riu ndia kwera ogro hari nyabichere hoyokaga ya the kuma satellite ogro wo kuma na the wanda kuna the kirira maithori ne depression of ozone to do we mweto climate change ile hari nyamweto carbon dioxide tena to auta ubuna me the charges seli kole gure to ka atenate ni taitu wekagiria kile na murengeti wekata murengeti ta itabota greenhouse unaona greenhouse yana leo ndele ko yoya ayuha o muthenya na leo ya ayuhare kole nyamwe chitagwo iceberg kabile wekati taru kombero Mount Kenya taru wekegwire babu ethire taguthire taru ngora bare ngora 1930 one ole matukinya hanaga ri yakinye ta kwenda rumoro gurumo itabota ice ne white leo ngini galite kalalia gate gagipira giria horo ati climate change ati ndio
tarukura bagureti jo ithiraga 6 months gotiroi kura rathiuru taima bidiro liva tana ege biongo ruhwe what would happen to Kenya giki nikio kiriro kiria nionete lize ligora kwa kiriro kinu kiokerariro na mutimi ucio wa chuchu guoka na maitu it is good to affect her todo haria aratahaga tumae demi kana kuria mai mategetwa Abadeas yes utari gukage na kiriro eu ndindo yararira ende tukarira ni hebe ya kurira none nyama chita wa flood kana drought ishi they are all caused by this bara ishi rero na wogu cia do meta wa mari leia meta wa right to mari meta wa alivia follow it madami sure no hora climate change is it true Muthuri TV ba kurerwa ate bare nene guka it is ora tukiaragia horo wa nuclear it is about environment resources ni resources taruga kama kwa nyuli mwathai ya kama makwe ngombe cia kere ukara kunela ukara ureria it is going to be very difficult ninge tuli oho twina mugeni murata witu tumunyite ogeni muno karibu ajiraga kiraga gata ikagiri ni kwenda maria maturigici karibu sana kona ata na nwadeire jamba kona uri oho atoigire na ati kiria ungihuvira environment ni withe waku tiguo karibu sana Muthuri wetaga honorable few Kamau Thuo na warari one of the delegates thini wa iretwa UNEA kana UNEA ya gatatu karibu sana thini wa Kimuri geithia roreri na aria mathikagiriria Kimuri ucoke utwire wari delegate ugu tutiganike thank you muno na geithie nyuda akora studio mudo gwitwo Michael mudo gwitwo Ihura na mudo gwitwo Biba na no ndikimwitire guka na agikithie eroreri othe a TV ya idoro rucine rwa umuthi na ndake na guka Kimuri kuria mumurikaga maundu na gaikena gwitwo umuthi nigetha tukorwo kimurika maundu maria maturigiceirie na kumenyithia eroreri ati ni kurai na kigomano kinene muno guku Kenya no ni tondu wa inegene ria rikoretwo guku ti andu ingi moya ati ni kurai na makiria ma andu 5,000 bũrũri-inĩ wa Kenya na ingite ikaria guku maimite nanja marokite kuria UNEP gikigomano gia gatatu gia thi na njuge ta bũrũri tutikite muno gukorwo ati ni ithuĩ twina mucie munene wa urumwe wa mabũrũri wa environment guku Kenya andu itu ni magirwo gukorwo makimenya ni ithuĩ tuhostete mucie uria munene na gutire bũrũri ungi thiini wa thi wina UNEP tiga ithuĩ Kenya kwa na campaign nene muno ya gututunya iko na campaign nene muno ya gututunya no tutingigitunyika njuge gikigomano gia gatatu na gikigomano gia gatatu niki ni kuga ati UNEP ni ruhonge rumwe thiniri thirikari togo turi thirikari ya Kenya ri urumwe wa mabũrũri ri ni thirikari ya thi na urumwe wa mabũrũri ni uri United Nations ni kuri riu for example ruhonge ruroraga environment ni kuri UNEP guku kuna UNEP ni maikarire the 2015 makiuga ni turikoragwo na kigomano kiandu kiritagwo United Nation Environment Assembly girukoragwo ni kigomano kirehaga mabũrũri mothe mathi maria makoragwo maratified UN agreement magoka magaikara thi tariu mwaka uyu noguo mukuga turakoragwo tukiaririria uhoro wa kuhurana na pollution kana uthukagia wa riera uthukagia wa miti uthukagia wa njui macio ni maundu maria marakoragwo magikatia makiariririo kigomano-ini kiu maundu maria makorwo makihitukio ri moyagirirwo ni thirikari icio 193 magakorwo makirora eko toiga tuhande miti bũrũri wa nywerwo hande miti iganona kwerwo ati mo reduce emission iri raima ngari-ini kana industry-ini cianyu riu inyuĩ mwĩ bound nitondonire wena maithikiri ni riu na ni urahengecire ndakwirire ati njuke na kabaithikiri umuthi ni tondu wa njamba kuno ngeingatwo ni mundu witagwo George kana baithikiri akuro ikara haria kayo na no ngithie kundu ta Netherlands guciria ku ambition ya mundu wothe ku ni kugia na kamaithikiri
ndathite Netherlands 2015 kura kwa Moreno Kambu kuria kwa Moreno Kambu enako ando ku maturaga baithiki no goko gwitu ri ambition ya mundu ni kugia ngai no kuria muthungu ambition yake ri ni agie gabaithikiri atwarage no ru goko gwitu ambition ru mundu ina gabaithikiri uriria wanyonie na gabaithikiri ri kuona mundu uyu kweli turi hamwe mundu uyu ari ofio no andu acio makoragwo magetiganiria ngari ciao tondu riria kwina ngari nyingi bara no gukwina emission anikyo tuko tukirwirira andu batigate miona mitiria ibarabara-ini tondu ndogwerera murona ko ndogutindo kigweta kambuni ici ndigutira kigweta kambuni ici iria itatupita ukatema muti to niguo curie nigetha ucurie billboard nigetha uthondeke mbeca maigo tondu ukagia mbeca nyingi muno no tutingihota kugura riera na baba ni agukwira haha tutingihota kugura riera no miti ino ni iteithagia ku absorb carbon taru kuna ngari nyingi muno barabara ni irahuta ndogo ethiaga ku nitwagirwo kuyuria kiuria kiu no gwe ri reima ngari na industries ri ethiaga ku ocean ni teithagia ku absorb ndogo icio miti nayo riria ibarabara-ini ni teithagia na ngirekireria njugi atiriri muthi o Michael tagera Mombasa road kana Outer Ring road bara icio ciina riwa rinene muno no ngigera ta Kiambu road kana re Mururu ni ukuona otiganu uria wiho tondu wa kindu gitagwo umuti kio tugaga atiriri ni uhando na ni uhando andu marathi na mbere na kuingira ithaka na ku encroach na nigurikana story njira gwika ndimona uria wa Citizen uria na no tuone mbica icio uria kurengetwo miti wathi gukirengagwo miti taru floods bana makara mara ukarora guku gwitu ati theinie wa bururi uyu andu ni marakuo ni mai muno njui nona biseteo maratabi manyairo ni nona uria kundu kuhana andu nginya marakira hakuhi na ruwi niho ati mundu atwite niho ari akagira indo ciake cia bao uso ugakorote bururi uyu ru hari atukinyete mai magiukana ni ukonikana tenewe tukigua gohoro wa kindu gitagwo flash floods mai magiuka ona imera itia kiwekaine nirite ni cia wakana ni cia wa 10 tori cia cenjaki ithi ati ugerie ati gutaima ura wakana no terere buduriti igicoke thimba hena kindu gitagwo carbon credit njo tuguthi tugicoka ro environment ni tirano na tondu niona gwa kwihira tondu ucio nuguo mucie wayo ugakora tunyoni tauta tuthungururu ta methu mu igicuju ikira muno ni erita muno kuria jemu na jemu nacio ni cia thiriri is there business in environment tondu taude ndaro ri kigomano kiuri ndo machenjeri uhoro igi attitude gora muthuri wetu gofio na view atoraga kangare akareaga na tonogo toya gwiji yakira kire pata kumenya ado ituri ni ati environment ere besa kore mukeranyu kile age kitana tere horo environment uteka kotari by the way but it's business ona wezi wa haria utikiru kire pata business ere besa kore wote garbage waste management garbage is money ona by garbage ugote ona solid waste kire besa nyike muno tarude uno gwedra kabuta isio kitura maetreli obo mayo ni county government moke tumuta ya concession mare yake kaji hono dwa waste yo because you need better no dono gira ndo tukoma kika magwa tikone maiga ona maudu magyo na energy na fertilizer no we turoga environmental kidu iratumira becha is a way tabugiro gwa kuhanda mitiri kudada niki yake no ligo ke bucho ke duwe uguri ora kablu kede tire generally ekirere China na yuma factory macho meta kumane ne maore ne mo peka pollution no ta Kenya gutu pollution kana gadu wa ko mas tula na mushari kule ile tolu ko na problem wa vile yemo muranywa kile ke uri mageti kari wa mbo kari adwa yari
guthonya bita Kyoto protocol ni kwa adware ya mara pollute no mahe adware mara third world besha matika pollute matigo no magene kunyisia reu magatuka reu ni method and this generally reu kana tere we uge hali bita go adaptation taru ni ndo amete mo hada metere hadu mona tare wera mbara utare you can be paid forest ya mutika amete na mutika ateme na rito waje matema ndo wako agahi ke go le makwenda resources wewe urahada mete kano fadi mitito yanyu lele ko income nino carbon credit magaya mete i carbon credit le carbon isia ko le ro isia ko le past wa delay makero reu no muke mugureke mwela agreement na carbonina muhade mete kana mwika maundu mangi nigetha riu muri ho urajira no hade muti na ndiho akiri guo onariwa ndu kibara onariwa farming there's so many issues no hade mete no ikirenya mwitarura ukugwitu Kenya ri kwina project amugwaja tayo na geothermal ri ndu akudiro geothermal without using fossil ri ken jeri kuri bechara ri adome kala sola hari kabuli kina hari ndo farmers mena go Bugoma nao malare go ndo kutumenya mitago carbon maheo carbon credit ndo kutumia farming which is environmental friendly na ruhuho na ide utana go kina le ide la jero na go ko weta wata Turkana the money we are going to make from carbon is a lot even more than so it's an income beshechi mudur TV baikora goko itikere kuji tutihada katumete na tukio na kwao naki ndo maria na matihada mitore nona kule abadeas na maukinya le green belt mari becha mamba heto atakabon already dikire muno togekile gyali kutodwa very farm nini na tio iki ona Kenya KFS iki KFS Kenya Forest Service KFS mara becha iki mori mako mage KFS no makuri ma utule haniki no bizoka mele no ngire bera ki mudo very important mudurato irore rale arodi atiriri ni dikire no hoti usio kana igithaka kiu gyako ya kokorote ni dahada miti magana meri die na itondo ithaka twaria mairi ikire no ede kugira atap ati onake akihade miti na igwe ni arariho agikase wa mbere uri agikari ruhonge rure rukoragwo rwa thirikari rure rukoragwo rukirora horo hadi wa miti kana miti tune KFS na thini wa kaunti ciothe cia Kenya 47 ni kuri ofisi ya KFS rure korwo wina kamugunda gaku takaria kana kuri oguo muthurio ni handite miti mingi twambe congratulate yo riu agiriro kuri arware niki indo wethane na uri rugamira ruhonge rwa KFS akiri kuguraga miti niki matare maje nduru wa muria makinye dagi ni umorie ati riu thina githaka giki miti yakwa nino moke masses o mwaka ndoria gakanyamu kogwo uramugia rira kaitangire ho kuma na kore ya Kyoto matigukuri ha direct tondu riri riu recommendation me okuhe ni recommendation ma okuhe na riu o magethikiriria KFS tondu ruhonge ruria rwitikirikie kiwatho ati ni ruroraga horo wake wa mititu na miti riu makwandikire tumarua o mwaka ri ndurikionaga kanyamu ukahihia riera riega no kuona ciringi yo ndo twagweta profit iyo ndio turagweta profit na kwa andu angi meka commercial forestry tondu ni ona andu metagwo ta team cell andu na kakuzi na goko uguo andu acio maturaga makuragia miti thirikari ni itikirite andu makurie miti thiini wa plantation koguo na riria andu plantation riria andu makuona ati ngari kuite miti kaingi rikoragwo yumite mutitu ona andu makinegere ringi ni mundu waigire ati nie ngoda riu gukuragia miti no riu goko gwitu ri mundu ringi onaga kari bara ria kahura mbica ndani cia negenete muno ati tufokasaga ona cia kani ona riria turare kigombano-ini he mundu worie kiuria kiu no gigicokio wega muno muti ugitema muti ona kone gwaku no mhako hoyo marua no riu Kenya tutihotaga gutigithukania kana miti yo yumire mutitu kana yumire kundu gutata plantation ya mundu tondu witikiritio tondu ni biashara oro cio ngiri ni turega kuruguria kindu gitagwo green economy
otogo muduri wa fafa kuga haha uguo ati waste area samarata dimaya na maria magi ni besha kule mavururi thika ni jama ni to korora ati uri hagwo ni marakuri hani tondu wa takataka irio ratwara ona uko Nairobi governor wa Nairobi ni erega gwikira mutaratara na jaika ati takataka ya gudugo gwitwo Dandora handu ikorwo ikiriro na maithori kuri andu a Dandora ikorwo ni resource to no tuhote kuona energy na no tuhote kuona maundu maingi muno na takataka kiria twagirwo ni kuhingura meciria maitu tuone opportunities iria cire kuo ati kiuru taka no tugitani gikorwo wiki undu kinene muno ona Kengen magurage energy kuma kundu kuriku kuguo na tugukorwo tugiite handu haraya ne tu quality horo wa waste management na he mundu hahora ugatiriri hi Mike and Derito say hi to our panelists. Today my father has been rehabilitating the Nanyuki sewerage system and then uses the water for farming. I wish they can visit the place. Although related to waste management. In fact, the project it is a global project. It has really attracted people because Oreka are dam site. Akabira could rehabilitate dam site here. Fertilizer, composting. Radio or project here. You can know how you kill with her. No, unfortunately, because nobody has never been able to put in the mainstream. To do how meta or never meta or DOE. Basically the chair UN here carbon they come through NEMA. Because NEMA never money now authority I would evaluate your project. Or NEMA no ito. No connection here becha. Nena nemo no to do represent ali ufurudi. No meto atete daktari. They are doing a very good job. To do man create awareness. The problem we have in solid waste. Solid waste ni do. Solid waste ni tiyo waste yuma wakuyoba. No, tiyo no kioro. Solid waste ni tiyo kioro. Solid waste. The waste ni itakataka no ikini. Tabulero vile. Nairobi City we generate 2,500 tons of solid waste per day. Yeah. No, 75% ni organic. Their market. Which can be Takora marigiti. Kauri energy. I was in Thailand about a few years ago. 2 years ago. Every market, that waste to Magaro or biogas. You know, I got to kiosk to house because that's money. Now we go to the 70% of the waste in Nairobi, Dandora, organic. It's a waste. Because that there is a dam site. No, we don't have carbon energy. Dam site but that is compact. You remove some of the plastics. Now you sort from the house. So you should sort from your own house. But now unfortunately you don't do that. It becomes a commercial because I don't think any county government should be spending money on the solid waste. They should be generating money from it as an income. Solid waste no yo the train now in Nairobi. It is money, 40 megawatts per plant. Nairobi cannot hotel with odekera umeme. Yes. It can be minimum 40%, 40 megawatts. No TV bahena hena carbon do no do ago ikoragia mete I got in contact now. Dikora kuweka county. Na nemehari ya utomera gwiciria 200 billion shillings. Yes. Power plant na magena partnership na county. No red carpet. One, governor nenda ukurorere no carbon yo politics. Kiagi kiri mako mwabe murehe biashia. Na mara ugaterere mutuonie dam site icio ri mushiga zet maybe 25 years nigacoka mugira ka revert back kuri inywe no na ithui tuke ku tuthondeke na niturendagia energy no riu mahiga maria turutaga ri building blocks icio ni turendagia nuri no red carpet na ruturiko urutia wera thini wa county adocio ni macoki gucira marathire either bakoti Iran no marathi na ku Middle East
todo mari guku ngindo akiki ogira county government yate atire we need to open our minds ado yuto Kenya to tige we Syria self we do look at the whole thing. As I said, the environment issue of pollution it is affecting you and me. Taru ye ni tigili na koko gitu kisha gikomere utuko kama ya gamuro rugutike tuko mahuri na maturi takuko ni oxygen takuja kwa kwa hana wata kumana robita you are stressed you do pollution. So this issue of solid waste is a very big issue. The method in the solid waste today it is 25% more dangerous than carbon. Carcinogenic. It's bad. Nikola ya cancer. County governments here there, they should sit down and look for professionals. Mother proposal. Or solid waste as an income, not an expenditure. It should be the other way around. Taruri, damune juu na murata wa Fiona Fiore. To me it is populist. Kuihuria do madiketo marito mako Nairobi hado hago tuika organized na gwetha na weke odo ora oguteithia na ukaririka na oragu I proposed to have a JICA good 7 years ago in Nairobi. It's 800 page. I was involved in it. Harega UNEP. She all that you could Nairobi oria efatiweko. Mara ko implement yoneki because of what you said. To the national government tunika kuona president agithondeka atask dukane committee ya togorio ne Najibara ya in line yako urutithania wira to gwatu kirete wathani uri kuo no gatugira ha ugitigiro na Nairobi wiki to GDP ne kindu maybe 60% eri roganio gukuri mara ko implement niki findings issue kana utuilisho wa JICA Denati mawatho me marumu mitaratara ekuo research ne yekitu ogwo raigo horo wa report yeho UNEP feasibility study ne kare hone na investors matemeha maiko inde dali haha yarenda kanyamu haria muragi ucuru nduguo thino ria munene muno tondu riri ona kanjo kana thirikari ndirerwo heane mbeca gutire thani marero maheane JICA report yo mekire marutire mbeca ciao to ne maheto dianegi na UNEP no kuga atire tura tuikare thi twitikania atiriri kiwanja giki kianyu kia takatakari twenda 1 2 3 na gutire ciringi murerwo murute rugwo kiria kega ni political will iyo no yo tu iria yekaga ate yagaga to ndikunaga mwena CS ri augaga ate ito onareka same ndio nona ya president tukututhereria Nairobi ina president ni ena interest na Nairobi kwenda president yukane wa Rwanda Kagame woka kwenda kikombano katoleke kikombano kale Naivasha akinya hali ugemi ni ugemi haya Kagame hali yukane kuwa tabokero ngina ugemi akiugareke hadi harugami akiuri none Nairobi ona giko yumete ego kafara Naivada yani da understand bado ra president wa na kwa mara hiro UN award ni wa green economy kaudu rocket science ya president kuzatereri kaisa feasibility study na ilo fini tuituwe kuna investors kuna kikomano kireto UN kirari huku we go ahead no dia odu mwega muno ntwagire na county government na ici ne thirikari na nituna national government horo wa waste management ni county government national government no you it's a county function county government it's a devolved function county government no you national government no you kire kuheana otari but ni thirikari governor na ministers yake na members of county assembly ushino gwo wira wao no makera kia mageni thirikari cia matura nio magirirwo kumani takataka ona tohoro wa mai godare utakuria ati for example the CSNK atararia yana no horo wa mai kabuni imwe ya mai ira tora ne rendirio ndikwenda kugweta ne kabuni ire ko ya mai no hehe ndiajiriria atiriri maigiro ogwo ni mendaga ko makirugamirira kabuni yo ya mai hedio ni athondeka o makiria ma ciringi milioni 750 kahinda kau 2013 no riu riria wathani ucio ratuikire ni wathirari marathondeka ciringi milioni 250
icyo yako no ministry yendaga guka nigetha yekete iteithie na county government no mwaka cimenya atiriri cirokire just the other day ministry ni ikuretwo ciho momo ne mari na capacity ni mari na institutional capacity ya kuruta wira na ya guteithia county government rĩu county government ciagĩrĩirwo ona kwamũkĩra national government makiria matige kuona ati national government iteraigĩrĩra na rĩu thirikari ya Nairobi ina munyaka muno tondũ president ni ara support thirikari ya Nairobi no ndaikorwo gwĩka maũndũ mothe kurogota governor wa kĩama gĩake kurogota takataka rĩ iyo ti solution tondũ na warogotwo mũthĩ ũcio tondũ rĩu gũthondeka atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Michael ni ati ibona iria ciĩkũrĩa rĩ cihe wĩra cirogotage takataka icio acio rĩu maingira wĩra rĩu kita mũndũ radio wauci yake ni kurogotaga takataka na njĩra njega no tugũthiĩ gwetha imwana na gũkũ naku ni tondũ wa populism na maũndũ ta macio kĩgwĩtie tũteithia mĩbango na mĩbango ĩkindirwo na ĩkindirĩke ũcio no ũndũ ũrĩa ũrĩtũteithia Nairobi na Kenya handũ ya rũgamĩra hau ndĩrenda twambe tũikĩrie na ona tũgĩikagĩria nĩ ndĩrona andũ aingĩ nĩ maroria mũno he ũroria atĩ Nairobi mũcemanio ũcio wĩ Nairobi ũrateithia atĩa mũndũ wĩ gũtirĩ mũndũ ũramenya nĩa na nĩkĩ at least andũ nĩ maramenya KFS na nĩguo arauga haha andũ nĩ maiguaga nema no nema atĩ ũkaga na tũnyamũ atĩ no gũthima inegene nĩgumaga kĩndũ kĩngĩ no gũthima inegene reke tũikĩrie tabarĩra ya Kimũrĩ thiĩ na mbere na gũtwarĩria na ũthiĩ na mbere angĩkorwo he kaũndũ ũrekaga gũcenjia harĩa ũikaraga twandĩkĩre twĩre no twende mũno kũmenya na kũigua ũrĩa ũreka gũkorwo atĩ nawe nĩ ũracenjia harĩa ũrĩ na no tũgũcoka tũranie atĩrĩrĩ nĩ mĩtĩ ĩrĩkũ yagĩrĩire na ĩtagĩrĩire nĩ kũhandwo kũ kana kũ tabarĩra ya Kimũrĩ tũikĩrie